Pozdrav ljudi, danas igramo Clash of Clans. Znači, igrica je super. Kod mene je sada 12 sati uveče. Igram igrice u krevetu sam. Evo mi neki sebi. Perfect P. Dođi ovdje, dobi sete kolider. Pisam dobro. Ovo je moj world. Nije baš neki. Tak sam 22 lali igru s igram pred nama ne pisali. Pukal. Ok. Ovo su golemi. Tako. Znači ovo je najbolje. Da možete staviti portalnu hvala kad neko pošli rahnike. Možete da se odbranite, to nema vam pomoći. Sad idemo napad. Napravim nekog kome mogu da srušim brzo dvorište. Znači da mi ne treba puno da ga rušio stvari. A i mrzim kada ima stealth tako tu. A ne samo stealth. Stealth nisu toliko toga. Nego već topovi su. Mislim, dobri su oni, meni za odbranu, ali kada napadam nekog gdje tad su loši. Nemojte to napadati, nema nijednog letića sad. Znači, trebali su od početka ovi moji giganti da napadnu ove arčere, možda čak i izgubim, ne može da izgubim. Gubim. Bolje da predamo, ali neću, možda pobedim. Kako ne. Znači, gdje on krenu da ide? Praktično je skrenuo ovako na drugu stranu. Neću pobediti, zagarantujem. Jebka. I okej, ljudi, uđite u Srpske legende klan, znači za sve Balkanci. Evo, svi uđite da se odnosi 6. novi klan napravljen pre 20 minuta. Ja moram staviti ove tropse. Trebam relaksirat, nemam ga. Potrošim sve na Wizard Tower. Ok. Nemam sad šta više da radim. Je bio prvi app. Lajkujte, subscribeujte, komentarišite. Ma ne mogu ja biti u klan gdje se tip zove Raskin Bieber. Ko mi se zove Raskin Bieber? Meni je ova prva. Zada sam. A dobro ljudi. Pozdrav, vidimo se u sljedećem klipu.